Hello bantu banjye, nizere ko mumeze neza cyane nk'uko bisanzwe. Ni TV, ni D1 BTV, aho ugenda ukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Woherere hirya no hino, twizere ko umeze neza, ibintu bimeze fresh. Rero ubu utarakora subscribe, kandi subscribe uri akantu gatukura, winjire mu banyamuryango bacu, ujye ubona amakuru agezweho ku gihe. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mo gake. Ahangaha rero uyu munsi tugiye kugaruka ku ifungwa ry'icyamamare cyangwa se umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita Bruce Melody, waba warafungiwe i Burundi ariko hakaza kuba yafungurwa. Turaza turebere hamwe icyo yaba yarazize cyangwa icyaba cyarateye iryo fungwa ryiwe. Turaza kugenda tubigarukaho mu makuru arambuye. Ahandi turanyarukira ahangaha mu karere ka Huye. Ahangaha mu karere ka Huye ho hari umukobwa w'imyaka 20 ukekwaho gusambanya umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 10. Ahangaha naho urukiko, ikirego kikaba cyaragejejwe mu rukiko rukuru rwa Huye. Ahangaha rero naho Nyabugogo rero ho turaza tusanga turebere hamwe umudamu uherutse guhura n'uruva gusenya akamburirwa miliyoni 2 Nyabugogo, atekewe umutwe n'abagabo 2 b'abatubuzi bise abantu baranguza amabaro y'imyenda, abo bamubeshyaga ko bafite ibitenge baranguza, bakaza kuranja mutuburiye agasubira i Musanze hikwereye amaboko. Rwose ibintu byanze, abo benshi bari babonaga ko yabaye nk'umusazi. Amakuru arambuye rero turaje mu icy'ingenzi, banza kuri subscribe ubundi tuze dukomeza n'amakuru arambuye tuyavemo. Amakuru arambuye ahangaha rero Bruce Melody aho yari yerekeje mu gihugu cy'u Burundi ku itariki muri kuwa gatatu wa kiriya cyumweru gishize. Ahangaha rero akaba yarateganyije gukora igitaramo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani. Ahangaha rero akaba yaravuye mu Rwanda aherekejwe n'aba DJ batandukanye, harimo nka DJ Brian ndetse n'abandi, aho bari bagiye gukorera igitaramo i Burundi. Rero aho yavaga mu ndege agishyika mu Burundi, yaje gutabwa muri yombi ashinjwa kuba ataritabiye ubwambuzi, ubwambuzi bw'ububeshyi bwo kubeshya, aho yaje kubeshya bamwe mu Barundi ko agiye gukorera igitaramo, baza no kumuha avance, biza kurangira atagiyeyo n'amafaranga ntiyayasubiza. Rero ubwo yafatwaga yaje kwaka miliyoni 17 yashinjwaga yuko yaba yarahawe kandi ntaze muri icyo gitaramo. Bikaba byarateye igihombo abateguye icyo gitaramo, bikaza kurangira rero izo miliyoni n'ubwo yazishyuye ntabwo byaje kurangira arekuwe, ahubwo baje kumugumana. Abamureze bakifuza ko yatanga n'impuzamarira, kuko iyo ibyabo byagiye byangirika, byari byateguwe, abantu bari bapanze gahunda zo kuba bagira ibyo bakora muri icyo gitaramo, bikarangira bidakunze kandi nta n'impamvu ifatika yagaragaje. Ahangaha rero Dawacu Bruce Melody aho yaje gufungwa rero, afungiwe n'ubu afashwe na polisi z'i Burundi hariya, ariko yaje kurekurwa aza gukora igitaramo. Ariko mu gihe yari afunzwe n'undi abo yari ari kumwe nabo bakomeje imyiteguro y'igitaramo. Igitaramo kikaba cyaragiye kiri kugenda kinagenda neza nta kibazo, ariko ukaza gusanga abantu benshi bari kugenda bavuga ati se nimba umuntu ashobora kubeshya abantu akababwira ati ndaza gukora igitaramo, bakitegura imyiteguro, umva bashyizemo imbaraga zikomeye, ariko ugasanga umuntu ntabashije kuhagaragara. Ibyo nabyo rero ugasanga ni ikibazo kigiye kigenda kigoranye cyane, kuko ushobora kwibaza se nimba umuntu yatumye abantu bitegura ntaze kuhagera, urumva hari byinshi biba biri bwangirike bifatika kandi bishobora guteza igihombo muri rusange. Ahangaha rero Bruce Melody akaba kuri uyu wa gatandatu akaba yakomeje igitaramo cyiwe, aho cyagiye kinagenda neza, ariko urumva bigenda bigabanya. Abantu benshi bagenda bavuga ngo bishobora kumugabanyiriza audience yagiraga hariya mu Burundi, bikatangira abantu bashobora kuba bagenda batangira kumutera icyizere. Ariko buriya nawe nta kintu aratuganiza wenda ngo tumenye amakuru nk'ibyo avugwaho, watubwire n'icyaba cyari bimuteye. Amakuru ko azagenda amenyekana tuzagenda tuyabagezaho umunsi ku munsi. Icy'ingenzi ni uko buri bukore subscribe. Ahangaha rero twihutse tujye mu karere ka Huye. Ahangaha mu karere ka Huye ho hari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, akekwaho gufata umwana ku ngufu w'umuhungu w'imyaka 10, aho uyu muhungu rero amakuru avugwa yuko yari avuye kuvoma, uyu mwana w'umukobwa akaza kumuhamagara
akamujyana mu rugo mu cyumba akamusambanya. Aha ngaha rero bikaba byaraje kumenyekana, polisi na RIB bikaza guta muri yombi uyu mukobwa, ariko uyu mukobwa akaza kuba yarabyemeye akemera ibyaha ashinjwa, akaza kuvuga ko icyabimuteye rero ari uko yabishakaga, ari uko yumvaga bikeneye, yari afite irari ry'imibonano, akaba ariyo mpamvu yaje gutuma aza gufata umwanzuro nk'uyu nguyu wo gusambanya uyu mwana w'imyaka 10. Aha ngaha rero ababyeyi b'uno mwana baragenda bavugaho byinshi, bakavuga ati agomba guhanwa. Aha ngaha rero itegeko rihana rikaba riteganya yuko ashobora kuba yakatirwa igihano cya burundu, cyangwa se bakaza gusuzumwa ibindi bihano bishobora kuba byamugenerwa. Aha ngaha rero uyu watawe muri yombi we rwose akaba abyiyemerera. Aha ngaha tukaba dutegereje rero imyanzuro izava mu rukiko, naho amakuru muzagenda muyabona umunsi ku munsi, igihe amakuru tuzayabonera ku gihe. Aha ngaha rero twihuse tujye muri Nyabugogo, aho umudamu ukomoka mu karere ka Musanze, akaba ari naho atuye, ariho yubatse n'umugabo. Aho ngaho rero umugore akaba yarambuwe amafaranga asaga 2 miliyoni n'abatubuzi. Abatubuzi rero bakaba baramubwiye yuko bacuruza amabaro y'imyenda by'umwihariko y'ibitenge, aho umwe yari afite igikapu kirimo ibitenge, undi afite isakoshi ariko isa n'iy'uwo mudamu. Aho ngaho rero uyu mudamu yatutangarije yuko yavuye i Musanze yaje i Kigali mu gufata amafaranga. Umugabo bari babereyemo umugabo wiwe, kubera ko umugabo we nta mwanya yari afite wo kuba yaza i Kigali gutora amafaranga agera kuri 2 miliyoni. Araza, bamaze kuyamuha, agera Nyabugogo, ajya ku murongo, ategereje gukatisha tike ngo atahe Musanze. Aho haje abagabo 2 baramuhamagara aho yari ari ku murongo, araza ati rero ku makuru dukesha uno mudamu yaje kutubwira yuko baje kumubaza se ko dufite imari y'ibitenge kandi dushaka kugurisha bitewe n'ikibazo dufite amabaro y'ibitenge dushaka kugurisha bitewe n'ikibazo dufite, kandi tuyigurisha makeya, ati ntabwo aza tukakwereka. Rero uwo mugabo umwe wari ufite ibitenge mu ibag yaje kumwereka, aramwereka ati dore sample y'ayo mabaro ni iyi ngiyi, ibitenge bisa gutya, bimeze gutya. Umugore aza kumva ko hasa nkaho haba harimo imari mu rugo rwo gutega, abaraberetse. Ubwo bazamukaga rero berekera ku Nkundamahoro, ahazwi nko ku isoko hariya Nyabugogo n'ubundi. Aho bazamukaga rero bagenda, umugabo umwe aramubwira ati rero hano hantu tugiye kunyura bashobora kuba barahamburira cyane. Baramubwira ati bamwereka uburyo afata isakoshi. Aho no mudamu nawe yaje kubyemera. Wa mugabo wundi wari uri kumwe n'uwo mugenzi w'uwo mugabo nanone aza kumuhereza ya sakoshi isa n'iyiwe, nawe aramubwira ati nanjye mfasha. Uko bagendaga rero muri uko kumufasha na sakoshi, yaje guhinduranya batwariye, baza kumusigira iyabo yari irimo ibipapuro. Aho ngaha rero no mudamu aho baje kugenda muri ubwo buryo, abagabo baza kurangira bamucitse. Aho garuriye akenge agiye kuranga mu isakoshi, asanga ya mafaranga ngo yagiye kera. Aha ngaha rero abantu benshi bari bashungereye aho no mudamu yari yabaye nk'umusazi, nyine yataye umutwe cyane. Abenshi bagiye bamugira inama yo kuba yajya ku biro bya polisi bikorera muri gare ya Nyabugogo ngo abe yatanga ikirego kugira ngo arebe ko bino bisambo byaba byafatwa, ariko yaza gutanga amakuru igihe cyarenze, bisa nkaho bitinze. Aha ngaha rero no mudamu akaba yaratinyaga, avuga ati ntabwo nasubira mu rugo i Musanze kuko umugabo yangirira nabi. Aha ngaha rero urumva ko bitoroshye. Nawe rero niba ushaka guturuka mu ntara ugenda mu mujyi wa Kigali, ushobora kuzinjira i Kigali ukaba wahora nawe nk'insanganya nk'izo ngizo. Icy'ingenzi ni uko uba uri bumenye gahunda zeburiye umuntu yaje akubwira imari za makeya ntabwo ari sawa cyane. Burya mujye mumenya ko nyine Kigali ntabwo ari ikigo umugani w'abantu. Aha ngaha rero no mudamu akaba byararangiye avuga ngo ntabwo ari busubire mu rugo kuko yumvaga ko umugabo nta kintu ari bumusobanurire. Aha ngaha rero polisi na RIB bikaba biri gukurikirana iki kibazo cy'uno mudamu ngo barebe ko abakekwaho ibi byaha bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Aha ngaha rero turagushimira wowe wateze amatwi D1 BTV. Aha ngaha tukabutsa gukora subscribe ukajya ubonera amakuru ku gihe, ibintu bikagenda neza. Njye nari John Kennedy nk'uko bisanzwe, bikababwira ngo caca ikiganiro nagakomeza mu kanya, umuntu agenda mubona n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nzi ko gukora subscribe ukagenda ubona inkuru nyinshi tuba twaragiye tubakorera kandi nziza zishobora kuba